Karbi akhe atum jutang barim dengja han kimi kecho ajai mek kapaman po Deithar sarthe rong piarong araratum langadong kabe penajok kisung kacetong nang Pini Dhonsuri MSC constituency along Troxy ice scheme Karbi Autonomous Council CEM tuliram rong hang ari deng pen kangpu pon asai kireng pon Neleberta thanbang Sondro Singh Rongpi Aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pachiriklo kardom Tane pini abirtan non angton pen arjikta Kini Jangmipo ni phai nerke parni Dhonsiri along inauguration of foundation stone laying ceremony under Dhonsiri MSC constituency along Pini Troxy ice scheme Karbi Autonomous Council CEM tuliram ronghang lapen MLA Bidda Singh Ingling arideng pen kangpu ponasai kereng pon Pini Dhonsiri MSC constituency along kangpu pon lake inauguration of new constructed mini stadium under special package of Dhonsiri Inauguration of Forest IB, inauguration of Dhonsiri Town Committee Building, inauguration of open stage at Balunala, inauguration of additional classroom at Dhonsiri High School, inauguration of JJM at Dhonsiri Bazar, foundation stone laid by RCC bridge at Misibelam under RIDF of Difu LA. Lason sipini Jangmipo ni pioneer cap arni Karbi Autonomous Council CEM tuliram ronghang Japon lensi team Karbi lapen ongdung Bharatiya Janata Party klembang phubang phiatum Dhonsiri along kadok awe son Troxy schemes ingpupon Karbi Autonomous Council EM Prodip Dipusa kachepahem pupon ame along East Karbi Bharatiya Janata Party Amepu Dhonsing Teronta Chitongtu Alang lipen ke than ponke Nijang Karbi Congress Amepu Sarthi Kramsa Sitame Prabjin pen Bharatiya Janata Party along Nangchi Paugdun Popusi Suri Troxy Sose Kachitong Aratangno Lamjaipon Halapu MLA Bidda Singh Ingling Sitame Dhonsiri Ahavar Nonke Aprangason Kalilo Ladakh Thangta Kaphirenangji Athai Avelo Pima Nonke Kei Angbongta Kachelang Seletanta Avelo Pusi Than Mumtekan Lapen Karbi Autonomous Council CEM pen tame Clardak pen than pachini alam ke lake Dhonsiri atwar tame Prabjin pen selam patang pon poputa suri trox se kachetong aratangno lamjaipon Dhonsiri MSC Homostate Honorable Chief Minister Dr. Biswanath special package or juriote 10 koti sports complex or namot dia hoise heitu ami aji udghadon kora hoise indoor stadium aro auditorium hall gallery aro open stage he mili 10 koti toka asoni aji udghadon kora hoise logote forest guest house aro logote notun koi gogona kora town committee office building hetu aji udghadon kora hoise logote amar Ingling dangoria amar ব্রিজ এটা 5 কোটি টাকা শুনি এইটো আজি আধালা স্থাপন কৰা হৈছে গতিকে আমাৰ লগতে PMGSY নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কৈছে যে PMGSY সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব যিবিলাকৰ কমপ্লিট হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি PMGSY সাৰ্টিফিকেট আজি দিয়া হৈছে আৰু লগতে ইয়াৰ ৰাজহুৱা মিটিং হৈছে আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় 10-12 হাজাৰ মান আছে গতিকে আগন্তুক Karbi Autonomous Council নিৰ্বাচন আহি আছে এই নিৰ্বাচনটো ৰাজ্যে ওলাই আহিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ভোট দিব কাৰণে সবে ওলাই আহিছে কাৰণ আপোনালোকে জানে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত অমিত শাহ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত জেপি নাড্ডা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত দিনে ৰাতি যেটো কাম কৰিছে আৰু উন্নয়নমূলকৰ যিবিলাকৰ উপহাৰ ৰাইজক দিছে গতিকে আৰু যেটো ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচনৰ যেটো প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে যেটো পালন কৰাৰ কাৰণে ৰাইজে ওলাই আহিছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ বুকাজান আৰু হাৰঘাট জিলাত MOSত আছে সেইটো সোনকালে তেওঁলোকৰ ঘোষণা কৰা হ'ব যেতিয়া জিলা ঘোষণা কৰা হ'ব আমি MLA ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে সাব ডিভিজন ইয়াত ধনচিৰিতে আমি দিয়া হ'ব আচ্ছা ধনচিৰি ৰাস্তাটো কিটাকে ধনচিৰি ৰাস্তা আমি স্পেশাল প্যাকেজৰ জৰিয়তে আমি ধনচিৰি ডিপু টু ধনচিৰি ৰাস্তাত
অনুপম শৰ্মা আপোনালোকে জানে কণ্ট্ৰেক্টৰ ভাল কণ্ট্ৰেক্টৰ আছে যোৱাবাৰ দবকা টু ডিমাপুৰ ৰাস্তা আৰু ডিফু টু মাঞ্জা ৰাস্তা তেওঁ কামটো ভাল আপোনালোকে দেখিছে গতিকে সেইজন কণ্ট্ৰেক্টৰ কালি মই মাতিছোঁ গোটেই ৰাস্তাটো ছাৰ্ভে হ'ব কালি চোৱাৰ লগে লগে তেওঁতে 2-3 দিনৰ ভিতৰতে আৰম্ভ কৰা হ'ব Karbi Anglong Dol-Dolip and Prodip Rongphar report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa birta non puthor ang ton pen langitha. Sarthe rong pi arong araratung langadong kabe pena jok kisung kachetong nang. Lakhain koira trok duar bagori MSC constituency angkangpi Deitor police station ke parlo sarthe rong piarong araratung langadong kabe pena jok kisung kachetong nang labangso langadong ke rong ni arong aratlo lake sarthe rong piarong lapen angjok terang arong henlo lapanan parta labangso alangadong ke don pharo isi ahem tuna tuma hidi dopta hadak araratum nang than pachinidun lapen local MSC Richard Tok biaphan nangrap vek tha positioningri padikrempon Lapan kenon Karbi Anglong Autonomous Council bangphuk kilik aprang langadong nang selam piasonte mepar pikji pusi hadak arong araratum pen kachoniri parupon lapen jongsi MSC kilik aprang jongsi labangso langadong nang selam pi pulotangte MSC kilik ahut MSC Richard Tok biaphan cherap cheto dunji puta hadak araratum pen nang than pasini duntu Nasi labangso alangadong non amat nang selam piji protangte tong sekot pen langa pipeline nang pita chokji pusi hadak arong aradahin pen MSC Richard Tok biaphan kachuningri parupon Langdong ke kahenu ke non Richard sar se MSC long le prang no stame non antanang bona pipe ako MSC Richard sar phanta nilitum lotal pidam lo la solang lo tanang lang lo lang li Stame nang bona pipo ke pubom stame pinyani tanang bona pipe la si jonon ke ni tu khitia porta nang le lo la si la non la khitia dang le prang la solang dong nang bona pinang po ako non la MSC ke lit do la so prang si la solang dong nang bona pipe lipon te ni tu ke non la Richard sar phang ke lota bilun tek thelo lota bilun tek thelo jong si command ma la solang dong non la MSC ke lit prang La bangso lang dong na mona sili kurang te la fansi ni tong ke bhut tapi pon tai ni tum rong don pharo arat do la don pharo arat ke la sohidi la so lang si ni tum sai chutiki non ke ninkan follow ni tum la so lang dong pen sai chutiki long le la sinon ke hidi pen eta muni to ja ke chihut lab lo chapang de lo seta me bali sangti arlong pusta me sujolo la so lang ka ve pen a joini Kajironga pen Robelson Rongpi report Biswanath Karbi Live Tangde pini adun thwa birta non puthor ang ton pen langitha Karbi akhe atum jutang barim han ki mi kecho ajai mek kapaman pon Lakhain koira pli arnam langpi MSC constituency ke parlo Wopong Teron arong apar deupani mate arnam langpi along patumi jangmi poni phai troksi arni Karbi akhe atum jutang barim han ki mi kecho ajai mek paman ponlo Aningkan wang sontak taksi pening aningkan le thotta han ki mi kecho labangso asai ajai mek paman bombang bompen pening aningkanan ke ingdeng pharo isira sir kep kebrat troksi ingdeng an nang pleng tanglo Patumi labangso han ki mi kecho ameyalong arong tin pen arong asar mekar sarlar mate sarkari gaubura lapana pata ke thekiding atum chetong don pen bangso han ki mi kecho asai kedeng ponalong mesen me at pen pachun ponno Lason si lakha ingkoira pli arnam lang PMSC constituency ke parlo Wopong Teron arong han ki mi kecho asai ajai mek aningkan wang son thak thak si peneng aningkan le thotta ong dung armu chetong si mesen ing samjin pen pachun ponno Ben si ke bang la si men je than ji ma Neling men ke ne om puterang pi
terang rong cai chop ini ke. มีกระโจพุทธกัจจินีกังตุงอาเทมาปิปอนมาปลองเตนนโอเวกิมีตุมเกลาปุซอนลาปุซอนหันกิมีกระโจกัจจินีตุมดุปิกลังลาเป็นอปอสินหันกิมีกระโจพุทธหันจิม Là ha là cái enelo đang đeng ya hem đeng ya của cam krem hem ang ta mà ne chu yun dang ho peng gar kli dang ho long gar kli dang ho của son thak si hem ang ta lo đeng ya akam ke đeng ya akiri matum ke wa ya lo là si ha có bên cái hàn úp si ri đam po là phan si han ki mi pu ki pu tang ho ding ja kar chua ame hin pen tung ke pangrung tum cho sitalang chinu gali wa pita me ding ya pure mu lo pu si thana pudang lo pude non le thor so kar bi bang de hal kar chi dom pu do halak tum ta itum seminar pena na marjul people se de hal kar chi dom pu lo atuna than bang ke jod noro bot kare tamna hala bang so hut hal tum ta munni ra phan dan pipensi sikar pli la son sikul son se ding ya tum da doan su pu ke hakku ke la son pudang tame non akai bangal hai ga velu juk pani tum ma pena prang kai ta velu la sila solar si ningkan kepen batai si ding ya rong kerlo man ke bilijon phosi dak ni tu ke en sila so ding ya bilijon phogen ba karbi kur pho pharmancy hiljumik hang pisi la bilijon pho en lo pe han ki mi cho people lo bang ke han ki mi cho bang ke hok hen upsi ke en tiok chu che ko tame han ki mi cho ko la han mi cho kali la da bang hal amaro arlo bang ke wolok lo jon wolok pi jon tum share kli pola bang ke muja ko an lo la da ke parlo islam ding ja ke do sucheng do punitum da apartment do son se angkang long pli nu do ding ja la so mo panitum phan la da ding ya phan ke pu bang ke la da ke rona di maya di nagang thin arang thin polo ta si sar tung thang lamu hakku ke ding ja ke bsor si ma thang sal so ke on bia kai hut ha so ke kar ding ja tum long isi nok kereng do sal so ini alun banang than lo je alun alam than je Karbi pen keng sang tum ran keng sang ta ko suakur ni banang than thek tum arju lo ha so ron chedang holo setame on be kai ho bang ke patam pa mesi nok kereng se lup lo so ron ka chedan si karbi hotpot ke pene sirilo angmeng no sirilo an lo karbi ja lo si bang alun ta on pu ke ser nok parting si bang hotpot ke siri pathir kling siri ke lut kolong sotin pe non puta karbi khai non le bang khai nang pere ta mi tum karbi khai tum ke nang tum lun lam long dar ju long po je mega pralung betame lut kolong sang ti ke lem la lam se le lo la se non la deng ya tung long a tumu le lang dam se tam ta lut kolong sang ti lut kolong so ding si la so on be le he on po kai hut ang meng no sri kang se karbi hotpot ke pathir kang pu se muni tung pu la se lada ka non lada phong tron rong lo lada ka deng ya tum phang ke la bang ke ron thin mayang thin pu ski pu se han ki mi cho bang ke gor he u cho jogali lada ka bang ke la son lo je arong tin pen वो पिजन चेवान पो सांगतुम चेवान पो हमें उठे बंता बहुत चेवान पो लदा का पत्ता मांगे लदा हिंदू क्रिश्चियन एला के लसन भक्ति टोम ट्रास हल इस्कॉन लसो धर्म रंग बांग Karbenglong arnam lang pi pen dipendro rong pi la pen Agustin rong par report Biswanath Karbi Live tang de pini prime time berta la ampen si kang tonik lo kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me